Suhit Hansi Acor Kensara Kisu Kacholong Lok Ajo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen Tim Karbi Anglong Atumaphan Kerap Kachohang Ahok Pirthe Munit Atum Kithetana Kisung Pulote Kiso Penta Isi Kisung Kachitang Nang Dokok Titi Kiso Penta Hemre Cepadoi Nang Kok Ate Kiso Mejibon Pupo Pirthe Hemre Cepanahok Nang Kok Sikeong Sonsi Phuluni constituency ke parlo langtok ronghang arong amikar Suhit Hansi Acor Kensara Kiso Kacholong Lok Ajo Kidam Tanganin Kan Preya Ciklopen Kensar Kiso Kacholong Pen Kiso Cilang et anta non anta bang suwa Kiso Suhit Hansi Acor bang kimi angthek avidet lo non sitami Guwahati Biburua Cancer Hospital alongsi Kiso Cilang Bomlang Bontan nona bangki adi deng tangka mati dihin ka dure thek tiklo athe labang so ke so ka chelang pen ahe malong li philang do anta chipadoi pon endo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Phuluni constituency MAC Kambura Kiling Harokhat LA MLA Darsing Ronghang atum nangra bektha pusi Suhit Hansi pen ka chuning report Lapen Jongsi nang charap dunji pulote Google Pay Lapen Phone Pay mobile number 6900069248 along nang palilote kirap long pon ikpo pusi pherangke athengno nang ningje don tangte pherangke athengno nang kaningje don alam the penle angton pen arjupon iksina News Report Public TV Karbi Anglong alam mangala pulo saratum ni bangke nang cohang nang kok kala pulo ini ta kisung lo ni piso kisu ni te ni hemasor kisu ama tengke tangka ta solong thek the ja cholo ek the lasi areng ke the mate sar tumolong setame kirap pen nang ri tum joi ni nang dang ri tum pen nang rap tun thek jima puse nang cohang pon lo lasi nang cohang lo saratum tante kisu bangke nang li hemasor ma kalang nili hemasor komen tu pen lo kisu ka keso ke Oktober pen lo tarik ba chini ne anta Oktober pen si keso lo no teneng anta ma cuneng pen lo cuneng abang tante ningkan isi nangkleng rang la an lo pia kisu ni ken plat cancer ya blood cancer cuneng pen lo chelang di tamen na tum do an tamen mithanga ki dat pen chelang bom lo poi phis tamen no bangke no bangke ave dela just abar sai se ta claim se ta thek the dela no bangke long len ta chupadam lap lo che no anta ave delo sara lam bangke tante non il tum dak phuluni long bangke jasmet il tum kacholang nangji abar sai polote itum la Karbi Anglong Autonomous Council dak itum local MAC Kambura Kiling sar se tamedo di lapen 109 Haroghat LSC MLA sar Dorsing Ronghang sita medo nang litum alang litum pan kachurap la puson ka alu ka pali la puson doloma doge dolo palelo setame nang langlang dun popu setame non ke ajas ata nang le lang ajat abir tata cuneng kedam tang apor hut masa masuk la puson ka cherap dun doloma do la sapa sub do mane surihini surigi thom la son bang nang pidun setala bangke ikupsi chelang de delo dowai lahai adorso uma chelang de delo ke an ke cho phananta ave delo lamangge tante nang litum la phanta pale long lelang setame ahem ke dam lo seta chingki long le ahem le dam seta tante nili selam popo alang li phan ilitum social media long stame ke thek pon long dopik di je penangan hawara long dampo adim long amasya lang li kirap tekang la puson ni ning ke che thelo sar phan ke setame ne phanta nang rap thu an su se nang rap thu tha pusin ning bangke sonsi matha lo setame chingki long le det ta hem le dam ta chingki long te ning sampar ji pusi matha lo sa sar cm handa nang li rong nang li hem la penon ke so bom la nang li hem asor men je thani tha nili rong ke lang tuk rong hang rong la penili hem asor men rinuka teron pipu adim la dak adim maklang dak ke phuluni dak lang tuk rong hang rong phuluni lang tu rong hang rong di nali men ke nili men Suhit Hansi di ha Usomar bang kon dolo nili ke somar inuvet lang sumar ni welang di tante la nang thi pilap lo doge dolo ini ke bang pho lo hisap ke setame nang thi pi lo inuvet lo non ke